nogometaši, Ajmo nogometaši, ajmo ljubavnice, ajmo svi! mlade duhe! I kaže, ja kad sam imao 500 ljudi na mom zadu, 60 godina, Nemoj će ja pričam. još sam 20 godina ljudi zaboravio, ne desi se. A da mi se ovakva pjesma potpala do večera, zato što sam nervozan, ne mogu se oprostiti. Da se zahvalim našome Boži i njegovim sinovima i njegovom personalu, što nam je sve ovo fino pripremio. A u mene duša gleda.